Abamotari mu mujyi wa Kigali batangiye imyigaragambyo bitewe n'iyurira ry'ibiciro bya peteroli, ndavuga esase. Abamotari bavuga yuko ntago bino bishoboka, mu mateka nibwo bwa mbere esase yuriyeho amafaranga 303 umunsi umwe. Abamotari bavuga yuko rero bashaka guca moto babinyushije mu bundi bwenge. Abamotari bakoresha moto zikoresha cyangwa zijyamo esase batangiye gukora imyigaragambyo, bavuga yuko ibiciro byagabanuka kubera ko ibingibi birababangamiye. Nyamara abakoresha moto za sipiro, ndavuga moto z'umuriro n'andi mamoto agiye atandukanye atazwi, bo nta kibazo bafite. Bityo rero abamotari bakoresha moto zikoresha esase batangiye kuriza ibiciro, ariko ntago bari kubona abagenzi. Ni mu gihe uruganda Sipiro cyangwa kampani Sipiro yabanje gushora moto, barazisebya bavuga yuko izi moto zikora impanuka. Kugeza isa rero moto za Sipiro ziri ku kigero cyiza cyane, aho nta moto irongera kugaragara ko yakoze impanuka. Niyo mpamvu umuyobozi wa Sipiro yavuze yuko izi moto nta kibazo zifite, ahubwo abazitwara nibo bafite ikibazo. Kugeza izi saa rero moto za Sipiro nizo ziri ku isoko, ndavuga moto z'umuriro muri rusange. Abamotari rero hano mu mujyi wa Kigali baritsize, bari kwigaragambya umunsi ku munsi, bari kuvuga yuko ibiciro bya esase bigabanuke. Nyamara nuko bavuga ngo bigabanuke, intambara hano hanze ziracyakomeje. Murabizi yuko ibikomoka kuri peteroli biva muri Israel no muri Iran, kandi intambara niho ziri kuba. Urumva kugira ngo biveyo ni hatari. Bivuze ngo rero iyurira ry'ibiciro biri guterwa n'intambara ziri kuba, nk'uko perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabivuzeho, ndetse na minisitiri w'intebe akabivugaho. Avuga yuko bakoze igishoboka icyo ari cyo cyose kugira ngo ibiciro ntibyurizwe ku isoko. Dore yuko perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatanze n'ubuhamya, avuga yuko Tanzania, Burundi, Uganda n'ibindi bihugu bitandukanye byurije ibiciro mu kwezi kwa gatatu, ariko perezida w'u Rwanda we akahagarika iyurizwa ry'ibiciro, azi yuko bizarangira intambara zihagaze bakabona ibikomoka kuri peteroli. Nyirabayazana ni ibikomoka kuri peteroli. Bivuze ngo rero ibingibi peteroli iramutse ibonetse ntago ibiciro byakomeza kuzamuka, kubera ko nk'urugero nimba imodoka yavaga i Rusizi izanye ibiribwa hano mu mujyi wa Kigali yakoreshaga esase y'ibihumbi 100, ubu ugiye kwita ikoresha esase y'ibihumbi 200. Wumve yuko yongereho ibihumbi 100 byose. Umuntu waranguye umuzigo nago azagira hano ngo ya mafaranga ayakuremo naturiza ibiciro. Bityo rero ibikomoka kuri peteroli, ndavuga mazutu na esase, iyo byahenze cyangwa iyo byuriye, n'ibiribwa ku masoko bihita byurira mu buryo bugiye butandukanye. Ndaza kubabwira icyo perezida w'u Rwanda yabivuzeho, mbabwire n'icyo minisitiri yabivuzeho, ariko reka mbanze mbahumurize mbabwira yuko ibingibi ari iby'igihe. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko ni ibintu by'igihe gitonya. Asobanura yuko ibiciro bizongera bigasubira hasi mu gihe intambara hirya no hino zihagaze. Bino rero byatangajwe uno munsi ku itariki zisanga 5 z'ukwezi kwa kane mwaka 2026. Reka rero noneho twatake sasa cyangwa tujye ku biciro by'ingendo muri rusange. Kilometero kimwe kuva hano ujya mu ntara na amafaranga 401.55, ndavuga ikilometero kimwe. Nimba ukora urugendo rw'ibirometero 10 urahita ukuba wumve amafaranga abirimo. Hano mu mujyi wa Kigali abakoresha tapandigo mu buryo bwa rusange, murabizi ko nko kuva Kimironko ugana Nyabugogo yari 400 n'utundi duce dutonya n'ibice, ariko byageze ku mafaranga 500 n'ibice 98. Bivuze ngo naho ikilometero kiri kubarwa ku kigero cyo hasi cyane, ariko ntago byazamutse cyane nk'abakora ingendo zo mu ntara. Bino rero ibi biciro turaza kubyihangarira mwino minsi, ariko bizagiraho bigabanuke. Nibyo perezida w'u Rwanda Paul Kagame yakomojeho uno munsi ku itariki zisanga 5 z'ukwezi kwa kane umwaka 2026. Ni itangazo ritugezeho none ahangaha ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bateraniye kuri Village Urugwiro, ndavuga ku biro bya perezida w'u Rwanda Paul Kagame nyakubahwa. Iyi nama yari iyobowe na perezida w'u Rwanda akaba n'umugabe mukuru w'ingabo. Rero ibizamuka ry'ibiciro, ibi bintu cyangwa bajya kongera ibiciro, habanje inama, ibyemezo by'inama banzura yuko ibiciro byazamuka ariko nibikabye, kandi bagashyiraho n'abantu bagenzura kugira ngo hatagira umuntu wishyiriraho igiciro kiri hejuru, cyangwa tuvuge yenda nk'ibirayi bigeze kuri 800 gutyo, ugasanga ahandi bari kubigurisha 900. Bino rero hari abakozi bazajya bagenda bagenzura umunsi ku munsi kugira ngo barebe nimba koko ibiciro byarashyizwe mu bikorwa cyangwa harimo babiprofitiyemo bakazamura cyane. Ngaho nguko rero aya niyo makuru
yaragezweho mwaka kanya cyangwa niyo yaratugezeho none ahangaha bivuze ngo tugiye gusohora irindi tangazo rivuga iby'ingendo. Nyamagabe nangahe, Rusizi nangahe, Rusumo nangahe, Karongi nangahe, niryo tangazo ngiye kwita nkurikizaho. Rura rero ibiciro by'ingendo yabishyize hanze cyangwa yabitangaje kugira ngo hatazagira umuntu uhendwa cyangwa hatazagira umuntu uvuga yuko ibi ngibi bitamugezeho. Nibyo tugiye gukurikizaho. Niba bwo bwa mbere ugeze ko n'umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Imana ibahereze umugisha, icyumweru cyiza. Ngiye mbanza kubaragiza Imana kugira ngo icyo ukora cyose ube uri kumwe n'Imana. Ngayo nguko rero reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Kora subscribe ufungure inzogera.